المرسلين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة عن اللطف والعافية وصلاح العاقبة. قال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa idza nasyal imam awil ma'mum at-tasyahhud al-awwal, jika imam atau makmum lupa tasyahud awal. Wa nahadhalil qiyam, dan berdiri. Imam makmum lupa tahiyat awal dan berdiri. Wa dzakara al-imam dzalika qabla ay yastatimma qa'iman. Wal ma'mum qad istatamma qa'iman. Imam teringat ketika sebelum berdiri bagus, masih dalam belum mantap berdirinya. Sedangkan makmum sudah mantap berdirinya. Wa adal imam ilal julus. Imam karena belum mantap berdirinya, dia duduk, turun ke bawah, duduk tahiyat awal. Nah, sementara makmum ni kan telah tegak lama ni. Imam yang baru belum tumakninah, baru ingat imam, langsung dia turun. Sementara makmum la tegak lama, la tumakninah. Wa yajibu 'alal makmum ar-ruju' li mutaba'ati imamihi. Kalau begitu posisinya, makmum wajib kembali mengikuti imam. Wajib hukumnya mengikuti imam. Karena imam lah tahu dia keliru. Kita ngikut. Imam tidak duduk tahiyat awal, kita pun ikut dia duduk di awal. Sebenarnya sah, salat tu sah. Tapi masalahnya imam ni turun. Karena dia sadar, lupa tahiyat awal. Sebelumnya tegak lurus imam. Maka makmum yang sudah tegak lurus ni wajib mengikuti imam. Nah, untuk tahiyat awal. Wa adal imam ilal julus fa yajibu 'alal ma'mum ar-ruju' li mutaba'ati imamihi. Maka wajib bagi makmum kembali untuk mengikuti imamnya. Li annal ma'mum syara'a fi fardin. Makmum sebenarnya lah masuk dalam rukun yang fardu, berdiri betul atau makninah. Wa mutabatu imamihi fardun. Ngikut imamnya juga fardu. Ya. Kalau imam meninggalkan tasyahud awal nih. Imam tegak meninggalkan tasyahud awal. Makmum pun tak terfikir kalau di situ tasyahud awal. Sama-sama lupa. Ngikutlah imam. Tapi makmum duluan bangun. Dah tegak lama. Baru imam. Imam baru begitu posisinya belum stabil di atas tu. Teringat. Oh, tasyahud awal lupa. Turun. Nah, makmum kalau tegak nih. Ya. Tegak ni fardu. Tapi mengikut imam juga fardu. Nah. Walakin mutaba'atul imam akad. Nah. Mengikut imam itu lebih kuat, lebih muakkad daripada fardunya tegak tu. Maka makmum harus turun mengikut imam. Wa kadza idza jalasa al-imam litasyahhudil awal.
Demikian juga kalau imam telah duduk untuk tasyahud awal, wa qamal ma'mum sahwan, makmumnya berdiri langsung karena lupa. Imam duduk tasyahud awal tapi dia tegak, makmum. Wa yajibu alaihi ruju' wal mutaba'ah, maka wajiblah makmum itu turun ikut imam. Ha? Wa mithlun idza rafa'al ma'mum ra'sahu minar ruku' aw sujud qabla al-imam fayalzamuhu al-'aud ila mutaba'atihi. Demikian juga kalau kita lah terlanjur bangun ruku, rupanya imam belum bangun. Maka langsung kita turun lagi ikut imam. Turun lagi. Maka kita sujud. Hah? Oh, pernah terjadi. Apalagi masjid besar. Begitu kita bangun, kita imam, orang belum bangun. Maka sujud lagi. Karena orang ikut imam.